Grace Bakoko wakai panty way. I hope you say idea your dear the obekai. Grace Bakoko panty way okay. Okay, so the chrono to me so Raska Kema. Wow. Buy Raska Kema. Oh, me shape. A 2-way dress we uncle. Dress we ain't me with them. Dress we ain't me with them. A chum dress. Me beko go some shock. Grace. Ye and Smith Tracy. Mema wo. But that came me. Idea what this year would Dubai. Abusua, say kind, say Adam for ebi cobra ampa. I don't tell you paying the maker, sir. And Miami and no more Ghana and a baku edi kind a 2 coin echo Dubai. No could do Dubai no her Sabio ayongo far a that one ne na down front Tamwa acquired down Funia. And na baku no could do Dubai no when yanya Juma enye and no my din edamano. And na baku no Ghana no enye ska no sadia enye Mr. 12 Dubai ho. O could do Dubai no. Or no Ghana that no echo driano no typical pair Juma Emma do Dubai ninya biye. Na abaya na se bi o Dubai dada no ehunu se wanya adwuma na mema ewom kotia kese ewom emu nketwa wom no se da bi wo firi Ghana aba mem di ka o Dubai no wo ba betum ade so ebe ga guy se wo na aba pe adwuma me ene me wo wa ya ase me wo wase ama se bi adwuma ne yayi wadi abusua me no ka se yayi abaya na di ama abaya na di nsuo o how abeduru o my Ghana mu no beduru ye no e kira asem de ukotia ba no masemo a obetena se ye go ya ba ya video mla na ase na be kwa video na ba no me kanfo tap send edama tap ejuma de ku o maso ya ase a obeso send this free am no ne de ko Ghana tap app e na me kanfo da ma o first time app na benya promo code AdwenepaheneTv no obagun benya discount kama na me kanfo Anas Boy Enterprise yensi dan enye POP painting Anas Boy what ya say obeya odan kama de edama. Ye more down so there a Destiny roofing and steel trusses. Destiny so be the bebo dance kama the edamount. Abusua, ye go hwe esu a ye nua ba ye bedu Ghana wo su eburu nua kese e de tia ye nua ya waka e Dubai no. Ne ba mbeta adwenpan enka. Adamfo bi e cobra. Grace, ye and Smith Tracy mema wo vu. Wo be da kem me. Ade a wo de ye mu Dubai. What's na fie almost 2 good years unni adwuma ye me free Ghana mra me pa adwuma na me mfa won ka ho what me de kuro no ato me so he be dem down background o be bia me gina aye nsuo ho me si me beda me bo odua me didi a me bo odua akopem se ubewu wow na me nya adaje so masa akobosom so me se ahomache na akokọ be de hyema motuom snap hyema motuom me kokun me de kia post 2 we are dead dada ma post 2 on me page wo nipa na meka no wase wa opese ohun girl kro no ma post no ne ho apapa sa eya papa ye roba kwase aba so oba atese me ma wo for wa wo me yafunu Grace Bakoko wakai panty way. I hope you say idea your dear the obekai. Grace Bakoko panty way okay so the chrono to me so Raska Kema. Wow. Buy Raska Kema. We didn't try to me so Raska Kema. You still grace money. So me hali up na me fa utwem dress. Me enu. Utwem oba besi ahwe panties na ase ne chinchim. Me dia full plain. Wo ka se me di ho agro. Me ni ho agro me se ni friend beto boabo na odi ne na agina so. Me ni ho agro. Dress way. Wonnim say ye wo dia. Na se wo drop no so na me nya comfort dia ye wo pant. Me si me ku ato atwene. Se dia nsuo si ye se na awia be ye. Me ku hwe me to. Oh me shape. A 2-way dress we uncle. Dress we ain't me with them. A chum dress. Me beko go some shop cocoon. Ghana de smai Ghana tie for yamson fa dwempan ne aka enkrata mukin kon aka fufokin aka be man fan yirenim enya fom aka mutua na omatie Mr No Pressure with me chair pressure be de be fawo na sa free Mr International man ye kasa kire wiase no na bi muso kasa de kire omnamfo abusua ye nya drimika akotie nua ba yanu mu nsema de aba aye nua ba ya wogina wo kasa yi wa wutie ne din kra na 7 din ene ne honam se ye friend Tracy Brown na Tracy Brown ana sabi no o Ghana ana na downfo na ye friend A Grace no edi kan 2 kwan eko Dubai ana Tracy no dey ekoto ano e Dubai ho because na Grace ni nya adwuma nya de enye na okoye no adwuma sabio Tracy ne Brown ekoya okokonya ye e no connect eye na downfo yi sebra na be ye adwuma bi according to abaida no mu asem e na adwenpan ne BeckyTv ye pensem mu na we nye kasa downfo bi eye cobra ampa sabio wanye bibi amwase na ase ko bono kro no
what to Dubai wo na what on wa nya adwuma anye wo ena wadanfo yi sabi ofri Ghana abatoa wo no ofri Ghana abatoa wo no chese mema wo ho adwuma na kona to kom mema wo mu wate ase ekonya kote adi Dubai so de kote ho odin pa Dubai kote ho odin pa we list mistake wan hwe a kote be fa ola etokwa wo hu se da bi otuntumfo ho kote abu ho eso sabi o so konya kote di no ade obeye no se wo hu sa baaye we so sabi o etundra ne tumodu nto hunu se the way an tumodu ne de mema baye de bepe no nya tuo bia so na yedi o tuo bi wo ha na ye bonde we ena abaye ese sabio obefa ade e de ase abaye na ye de krono atono so ena eye grace no ewi ade de ko hye eye tracy e bag na ye de krono eto eye abaye so na no didim ema abaye no sabina ni anka Dubai ho ena sabio se saade a kuntuhwan a na chi ena de na eko enua bayi Tracy Brown our TikTok wi edi esun ene amane ene oyaw ebeduru Ghana na wofri Dubai eba no wa ma na sapan na na adwumi de eda ho wa ba no ene ofa na danfo no pant ene pant no de adwoho pa pant bi so everlasting lastic ofa abaye pant no de ba Ghana na so hwa abaye ne pant na broni wa ukura no ye be rejectew Jesus Christ of Nazareth pant bi ehu oso de sa pant no ebe bonidua o de pant ne be ya de tia no o de pant ne be ya de kunu because ono no momu de o ba Dubai so be ya adwuma na ko nyeska be hwe na busuafo wo so a wo be 4 se 5 se say obi an yafunu so kura tim say yes abaya yes utim say yes nsema wo kan ntro bi anyede enim but yenyanti other side from sa abaya no so your friend Grace e de eho but BeckyTv AdwenepaheneTv e dis story e chipa because ye kasa adamfo bi eye cobra metimi aka say ebi na asi eye abaya we na adamfo entem no eye ye pa se ubeyi uyam na wo boa nipa na nipa e de sabi okro no ato so na area mu oni nyina no sabi Grace e de kro no ato Tracy so nti Tracy Dubai ho no ne friend fofole Dubai ho no ye friend Tracy ni fofole kro no kromfo Tracy kromfo aha eno ena abaya no e de oyaw ne sabio esun ebeduru Ghana de a wo se wa amana sapan obebo ne dua na de we achese Ghana man ne ekonda busu anu ade o ene mu nyina mo besawo because adwene na sabio kuta bi mu enye ene be we gone too soon na the picture from down gone too soon na the picture from down 20 years 18 years 16 years 10 years 5 years chese boni kwa adwen boni na ka wadanfo atwa ben no ewo adwomu a nka sabio ukodi koti achi e de krono eto no so ekojeja homa mema rough ema wo uji sabio ni monyam e mema nanim mere krono eto wadanfo eso dia yes sabio entwayi na wei abaya yetimanya pant no so de anu ohye pa so wantimi ankunu kura free wiase a wan hwe man odepua wa man odepua wa man white wa man white ya wan hwe man ase apro no komoa na be free na ase aba na next time se no komoa free ase ba obakwa akoye saade mo no e de tia wadamfo a waboa wa na se eye Tracy Brown yi soso no ase ba wa kan so no kura bia soso nim dia ene Grace ne ebanya sabio enkwaje afri e nananom ho ene nyankopon ho tabusua ese metwagu de yetimi ntwam yeduru we begina na yede oso de ayede e de abrew nti ha eye AdwenepaheneTv ne BeckyTv ene aka abum obaso a no ahye video na ayede e de amaye na fa bi atu tirim na hunu se enye nipa bia na eboa no ene obi wona akwakoboa na akoda ne wo haw amane osun atete ene ebeto so hwe nipa ne su ne ban ansa na wayede waboa no nipa ebire ko Dubai ebi mu wa abruchira ha saa no ma we adamfo bi e cobra pa ena sabi waka na damfo a na damfo TikTok twako ye nyina na aye ne ka ena nne ogina TikTok a wode ne to e kire se ne to so an wa wo 4 so wa wo 5 wode ne body e kire an experience e de egita no e yo mo a choice me Adwenepahen ne BeckyTv de ye de enjagi ni pa ye de e wo ha sei nti ade ade wa beto abonten no ne yeso afa ne a pensen mu
idi achire ye bebe bia no so aso be de ebete share video no na subscribe to our YouTube channels BeckyTv ho AdwenepaheneTv so ye de e ho no so atiase ye da wase se mugu so a mo support eye movement no na nyame adom ambesa atenka akwantu masem wanko bia ku emu ye sempi me da wase peace out Odo, mi kokro ma ba o. Na mpato ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na me ye ni den. Tuna fi na send e. E kwa be to na me ti. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obia da no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa aboti ko trace ka extra. Ma me srawo. Me kan for tap send amount. So you use iPhone and also betam no akọ App Store no download the Google phone so Android phone so no akọ Google Play no download the Google phone so mesrew and I will send this so mesrew o first transaction be no we so we hear promo code no so ba adwempahene adwempahene e da Google yes ntimpacho wo bogu a wo Europe ko da wo benya €5 free before the some party for some can tap send at amount. Oh, America to Canada, dear. Hey, ma'am, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite wanting to be a so pay. Maxi Pacho, who piano no echo. Someone come up wanting them download this see at Tina in Pacho, not relaxing. No one's in Pio Quabonte. No Quabonte. Mammy, now, dear, I am the company say, first one, we should a credit card and come on. And that dear tap Polar Mountain was at the camphor, but we are mobile. Was se usu normal bank card ultimate register SMS coffee asem de atadwe yate de ti tap aba ama hiafo se send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi dia ma me mesraw me kan fa ma on se wani age enu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me adwempahene ai na nya €5 free ano mo Canada so ni US so so benya $10 say your day. I am a daddy for the only seven. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene. Adwempahene otwa supre kwabra fo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupurie buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi